Goulounons. Nevezenti ou reter ar vro, fardet ga Lisa Jacques Vargas a Tanguy Poisson. Nos va dire chilaweriz et chilawerien hag an olre al setuni vareun eus diskouezad eg neve yezu a sevenadur e san erland vid un abad en goulounons ispicial var radio nanet, radio kerner, radio kreiz breiz ar vorek efem a radio pro gwenet daou. Rak fenons abaden evit un abaden ispicial evokaoz eus dar braz un dour e breiz gant arc'hou vidi Manon Denio a Splan a Jean-Michel Sander ezel eus dour a stereo breiz. Nos vat dior, Manon Traou. Nos vat, mon arnat. Ya, ma d'ar jegedin. A semblez pad un eur e kojim neun eus kudenno an dour a vraz a leun a zo martezen e gomzim ket eus peptra. Mais bon, tre vraz e vo a fer eus an agrobouedel ar pesticido sur a war ar mengle chou ar bejin glas a traoal setu. Nevin kema unan evit pregid ar fenons, de de Tanguy Poisson ar oazan vitzkoazel, a gouzan teknik zo ar fammi loten pe melen ene unan. Stagom ganti neuze, diom dei, afer braz neuze un dour, met a rog burn Manon a Jean-Michel Machal fer kinik pe ba fram diom, setu Manon la Machal estis plega petre ou splan en tamik diom. Ya, daouvil ugen oa be jonget kroui splan ar gevredigez en média en linen, hag evez en bornet ie gant stum levrigou, videoioù hag ie podcastou, brezonek hag egalek, diouiezek, hag evez kred en klaskou ir, a don var meur a sujet e breiz, da skwer an agro-industriez, kudennou an dour, hag ar yeret an dudie. Jean-Michel neuze vid dour a stereo breiz. Alors, mes oezel de dour stereo breiz ba oe tribla, IPV. Ar gevredigez koz istorel an tamm e breiz, me yaou an tre ie, pe efe illustre oa ar ferioù an endro. Ar neuze kroet eo bet e 1900 naou a triugen, quoi. Ne oa ket an anno penons dour stereo breiz, me kantor un APPSB, de la RD Association de protection du saumon en Bretagne. Kememestra, quoi. Et nous est neret brassoir pesqueterien à belanda da ferioù, enfin, ou tikresk ar saumonet, ersterioù. De été var l'air penons do ersterioù breiz e 1900 tri a pevarugen. Alors vraiment, penons var an dachen kalz les dans nord, à la rede en indro, penons en dour mour, en dour douce, à gal, quoi. De aider à gevredigez bras à war, gant de très gond den gopret, 1650 den a Yulvat, a chant gevredigez benak a zo ie ezel sar gevredigez, quoi. Naze gant liamou var pep dachen lerel. Et vraiment, il y a pendant Pessara Gevredigez ou ar Pevarael, nael kentan zo stuma, et Benar et sœur Greizen stuma, vidar vugale, gant de classe ouster, zo damzo je go dedenus kenan drazé. Penons y penons enfin dorasterioù breiz o e bars kalz a osadurioù lerel tro dro an dour, par exemple, daskouer ar cléou, clés au penons comité locaux de l'eau, hein, il y a. A marteze en hydrophile. En hydrophile zo ezel de ce dorasterioù breiz, ya. Ya just a war, amant Rio a ze piguer e bestaliet de ba oe dero ar mis un diskouezadek neve yezu a sevenadur. Amant e son ar vlant e plankenou ar vanden dreset neve deud mez et en banadurioù locus solus hag a vet l'urgence de l'eau malusted an dour. Diwar introdu ne giz deus laret Lisa, diwar introdu kevredigez les hydrophiles et bro redon a besavet a vanden dreset. Et Jean-François Luguet zo ezel deus ar gevredigez
à displégan à raio diomp, penaos et deut menos sevel ar vandendreset deo just a war. Alors, menos ar vandendreset a zo levezonet an bet nig ar vanden al a zo Le Monde Sans Fin ar bet ep hachu a zo oa besavet gant Jean-Claude Jancovici evit an energier. An eus sonjet sevel par memes speret ur vanden dreset evit kizidika d'an dut evit laret diwalit diwalom zoken e breiz ieus kudeneu quoi ni zo deur zo mais se zo tener an tarma neus ket kemense neus ket kemen a zeur a rede dom ni prederia bochat kudeneu zo alors on eus iginet sonjet sevel ur vandendreset quoi mais doare micherel quoi pas un doare evit contain une histoire la combe du Dius en forme plus juste pas nemet trao skiantel récis à dipitus benarfin on ne savait une histoire quoi. Sais-tu hag an istor neuze eve heuliet ur skrivanier, sais-tu a ya... Ya, neus tchemeret per, ya, skianturion, o deus roet o ali, irok sevel ar vandendreset, oa bet klevet ur bochatut, irok sevel ar scénario ben ar fin. Tam oa bet krouet ar scénario, mais la com ugent ar benigourion oa bet klevet veze klevet e irok. Mais ar eral zo e gevre diger non cheni ni zo toch d'ar ar skiant, mais non chet ar benigourion ben ar fin hag an deur a zo tchemen a zachen a zo zachen ev disavel hag neus ket tu gouillet petra quoi. Chetu perag oa bet a terset Irok, Tudaral, vel Jean Jouzel, Joël Labbé, Yves Le Bailly, zo géographiour, Ebreiz, la combe Thierry Burlot, zo an vezet gazetener Christine Falron, iwe agal, chetu. Ne an atersadenn glog gant Jean-François Luguet a vo da glevet e abadenn goulounoz a ben ar c'hoaz. L'urgence de l'eau, ben adurioù locus solus, skrivet gant Christian Baudu a treset gant Julie Wo. Setu ar pez zo bet klevet dioustu. Jean-Michel a eus meneget penaos ar gevredigez hydrophile e redon. Troteus bet a de len ar vandendreset a de martet de velet un tamm plankenou a zo bet penaos a zo bet diskwezet a ve diskwezet bremañ mareman a ze e yezo a sevenadur. Petai da sonj war a labour zo bet kaset hag an to. Kavet meus eo labour brao, bon, mezo kentor war zu ar ski an chou, neuze laouen oan gwelout trao recis, trao serius tre, gret en bandentreset, quoi. Mais ouz penze un istor zo men astra pli just, quoi, ur pot un tamm pen kalet, a zo tamm kendreret, gant ur plar sympa, pli just, quoi. Neuze dispegedo dezan traoù, mi pe tamm. Neuze, ouais, plijet bras on bet gant ar bandentreset, ouz penze ouz skedenet mat, kudenou dour a zo e breiz, war pet da chen, perak da skwer, an dour a zo kentor deus ar stereo e breiz, e pas deus ar gwelaoudou dour, quoi, traoal, quoi, a bep seurt, quoi, zo eni, quoi. A te manon a ze trotzos bet de torel ur zel a ze war vandendreset? Ya, meus betro. Gant Jean-Michel o tisplega ar panelou. Klevet poa anno matrese nous oke pigare ken labour Christine Falron gant splant, tu matrese poa klevet anno me meustra oaz eus an danve bandentreset mamp e... Jurane meus ket bet tamm bet, gwen meus pen Christine Falron neus labouret de faire landenvez sur ar vo kozet deuze dive atar. Mais meus ket bet tro, kuzenez an trao.
Neus vraiment penaos gant Jean-François Luguet a zo bet klevet ouz ar pellgomz a gagneur bon e krogom da gompren me meustra zo pel malari de penaos ur guden gant un dour ar bet a bez me e breiz ve hag eus eus mu ar mui a dud penaos o stourm war an dachen ze vint war dachen an dour enfin o dour e stari breiz bon me meustra peus lavaret Jean-Michel setu rappel zo me meustra emañ war an dachen mais ur stourm brassor avait fait marteze Georges meus ar bloave chou tremenet eus penaos poulou braz Ramzel Sainte-Soline et Brosseur pe c'hoaz a ro give penaos eus danver ak trechou men glechou gant penaos e oa variskan setu e brodreger setu eus ar men glechou da skouer a zo unan eus ar rudennou a zav marteze gant un dour hag an ini nevesa lakomp avait fait marteze danver ak trechou breiz ressources aze danver men glechou ma digare breiz ressources setu tri ane a zo et ponna belenons à Taranis, ma meus komprenet ma Jean-Michel ou de et on avait un tamik sujet de d'enlever mengle Taranis. Ja, begelaran kojel de ça, mengle jou hier. Enfin, bon, drevras, rede gouzout et une affaire bedel, affaire à mengle jou, peguir, dre en archachamant energiez, rede en tremen energiez, quoi. Et vous, ezomou brassor brassant. Ar square zo, da square a c'houef. An ezomou vo lieskementet gant kant, evit don a ben da gaout non sistemou a ya en dro gant tredan ep e oulmen agal, quoi. Neuze andraze zo an affaire bedel, ne ket affaire breiz epken, quoi. Rede kompren andraze. Ar bed a bez e vo kroet muant a mengle jou a gant e felou braz war an endro. E breiz evel just, e ro ar vez ie an traoù, peguer breiz zo ar vro koz, gant an menojiou koz, neuze penaos kail zo, metaloural zo, et neuze neus kepel, et o deut penaos an embregerez eus Bro Canada, Orania Ressources, penaos a zo penaos Mariliet et ar Bermude, et Barados ar Bermude, quoi. Et neuze kroet o deus an is en Orient, en vet breiz ressources. Et vite casse un klaskou mengle jou et breiz. Neuze war tri d'achen, terre d'achen, une en Orient gant Epona, une en al kostez Angers gant Belenos, et un trédé Taranis et Redon. Et neuze ar strom a grog, quoi. Yeah. Et dans le ro vezet dija et daouvil pemzek gant un embregerez eus Pro Australia, ou en vet variskan. Ar strom en envelep stourmoa, quoi. Ben afino a kolet gante edio an kuit, quoi. Dorasterio breiz oa er jeu ie evit skoazel are a en ebie ous a rak trezouze. Marteze ma ouze c'est marteze les displega perag et ur guden just avoir ar mengle chou vid an dourioù. Ya, alors neuze an dour zo an affaire serius tre evit ar mengle jou, quoi. Daoud razo, an rakentan e o pave savet mengle jou, pave tenet metaloural, kail, e ve saotret an dour, an draze zo splan, e gwele zo splan, just a war, ouais. E ve rede gwelout ar square a feson zo en Andalousia, ar penaos ar mengleuz en vet Rio Tinto. Rio Tinto zo ne ket digoret kin ar mengleuz, men moyen zo da weladeni. E zo an dore planeden meurs, da la rede neus ket vue kin war an da chen, quoi. Pep tra zo neus ket moyen d'ar vue d'avron an dro, quoi. Ar spon da gwelout sort traoù, quoi. Ar min a pen an mengleuz kouevre, neuze zo an drakentan, saotret an dour tro dro, an eiltra eo evit tenant kail a metaloural, rede implij kalz dour, quoi. Kalz dour. Da square, ar min kouevre standard en eus ez om tro dro 50 000 metrat cube dour bende, quoi. C'est zo ar spont, quoi. Sur traoù, quoi. En ur vro evel breiz, gant penons diesterio dour bras, quoi. C'est zo fer spont. Ya gwelet meus e talveze ur mengle da 10 000 den, enfin, a treugen, dek a treugen 1000 den kentor, quoi.
Ya, neuze, enfin, an ezommo bras an ezommo dour zo bras. Voilà. Evit terri ar reier sur or pe... Terre à arrière, pe silan à arrière, évite tenant, parce qu'on avec la scampe tapout, à la redé, métalloural, à or, pe me warme, quoi. Neuze, voilà, petra, neuze, Taranis, évite actrice Taranis, obet savet et redon, collectif, on va être stop Taranis, à Doratariubrez, à Chicour à collectif, évite Enebi ou sa actrice, quoi. Moyenzo da la Varoutraoual ou Spen, quoi, un classe-coup public à Zobet, enfin, Doratariubrez ne serait spontané dans un classe-coup public, mais même Astra, vous en outré, vous êtes en outré sur Awar, quoi. Nous errez de vos storms ou à Tachenoual, à Lezen, à Gal, évite. Évoqué, certes, actrice, la quête des plus, quoi. On avait fait nos sujet d'azobé digore divé enfin la quête varvel gant splon c'est tu pegere zeus anno ive gant eus mengle gant penos un enclas bras var mengle gronvel vengle la zo anei déjà kentor mais bezo ive anno eus nous perren bras breiz ressources azé pe en arstal bras kiss baron c'est tu Ja. Ja, de terk radetennere zo deus labouret varze pa de c'hwermis, var mengleuz gronvel, just vit displega gwirez eus raktresou mosse e bet a bez, me trodrodiom eus menglejou vel gronvel a zo kreiz breiz, zo mod rastel dour da la rede eus bars mirva naturel penvern gant diou ster trodro an ele hag ar blavez hag imeris a rogwa damrek zo staliet ba oui ar blavezioù deg a treugen hag evez eus ur c'hai a zo an Andalouzit vez ket la ket ar goz kemenze vez ket on a vez kalz gant an dut mais se zo se a servij da skouer ebet nukleel vez laket er beton sel liva chiem megred rag derrel a ra ouz temperaturioù ultre neuze ouz pen 1 million donen Andalouzit vez produet bebloa e gronvel da la rede ur rar deus produerez bet a bez kuirez eus un dar gant an Andalouzit hag an mengleuz gronvel blamour vez laket vez zaoutret an ar stereoù, an dour, trodro. Kudennoù yeret da skouer krenioù beo gant an dud, tud gronvel. Zeus be krouet ur strolad hag da rode be gret an enklask gant splan a diskouez golet deus bet oa digari oa metalou pistrius en dour a oa kebe jedet gant imeris hag imeris a lare oa mal ar jeu a tout padal zeus metalou hag a zo fall vid ar yaret a vid an endro evel an arsenik da skouer. Ya, Jean-Michel. Roan-moi da ouz pena, enfin, pas zo farsus, e welout penons oa dibabet gant breiz ressources an oioù ar perm, la permis exclusif de recherche minière, neuze an oioù kelteek o deus dibabet, quoi, la rede a pezo an doare breizwashing a fait son, quoi, evite monde bars, quoi. An zo ken gant an anno breiz ressources. Breiz ressourcier, ouais, bel juste. Ya, padal neket a vreiz fel ma peus lavare de Bah, ya, tud bro Canada in, quoi, lavat, quoi. Si tu as menglechou a zav ar guden fet sotradur ekologel, koulz a fet yechet peus lavaret.
sais-tu, mais an penaos an dour, penaos evel ma peus lavaret a redive, sais-tu, neuze ouspen war an dachen lechel e za var guden, mais ben ar fin e sa var guden pelor, quoi. Ja, Fin. Ya guden a redeve, quoi. Kozve gante de ce menglejou daou pikman goudarit min 2-0 egalek, quoi. Neuze amdraze zo ar fasaden, quoi. La redemug les choux agavge moderne. Il y a moderneur, neve veke sa outret kemense an endro. Mais andraze zo ar farsaden davat, quoi. Redelen, leor savet gant ar gazetenerez izoar, quoi. Diwar ben ar menglejou ar penons an... ar c'hantvet a zeu, quoi. Hein. Neuze andraze vegwelet splan eo ar fasaden, quoi. Splan endro, met s'arrête. Pour les Meur ave restes. chez vos clevet german sur la voie. Pep traz os plan. Bo grom un tamm tror bremañ Marte, gant un tamm son erez, on a vezet gant or Marteze. Saig Justina zav kleuke. Bon, la redarin endro, clevet peus neuze medicine ar lanioù gant ar strolat balafen, divar ben saig gestin, sais-tu, a ro koje al endro zon temze, Jean-Michel poarc'hoant ad lavaret anno a leor, ad kavedi. Neuze ar gatenerez dija zo selia izoar, et ça avait deux seuls leor diwar ben ar menglejou er bed, on vet la rue minière au 21e siècle. Et à leorze zo kentelus kenan, quoi, vite comprenne petra roarvez, quoi. Matru, sur a war zo kuden an dour, skrivet evel just, evel just. Sais-tu, neuze laket on oa ar ganaouennement barz an abaden, evit ober penaos liam varzu an doden al kentor. Sais-tu, neuze barz ar ganaouen zo a fer saig gestin, a zo penaos labourdize an evit sevel vel mak peus klevet klochou a gercher. A un drem vro neuze breiz milabouez, me var ziskar blam vid an abeg brasa labourerez douar askoridik intensif. Hag an draze, bon, a oa gwezet gant an dud dija, me a zo bet laket varvel mur da skouer gant eus plan e penajou bet ar blavechou tremenet, Manon. Ja, just vid lar a Celia izoar neuze skrivet dans un klask var mengleuz imres. Nou yen ket. Tout zo liammet. Ya var ar lejou hag ar kircher, zeus be kret un klask gant alwen veiler a Yann Malo Kerbrat, var an adlodena, remembrement vez kreteze, rag bebloa e bro France za divervel ouzpen 3,000 kilometres a Gercher. Bah oui, ar blavechou 1913, lancet oa bet goude an eil brezet bet. Mais ez a var zikresk hag e zarc'hoaz vel vez laket splan gant kazetennagen splan. Skler, net, Martin. Skler à la com sklerie. A peraktan a ze montrus ben fin a ze vid an endro, a vid peta a liam a ze gant kude an dour, iziom po komz an dour, a ze peta a liam gant etre ar c'hleuzioù a gant dour. Vid, barz tro d'ar parkier oa kleuzioù gant gwez ie, hag an dour vecheke zaike d'ar sterioù, hag a vechou an dour vez saotret, hag setu a vez ket sile die barz gant ar lejou hag ar gercher, hag ez a dustu d'an dour d'ar sterioù. Setu unan deus ar rudennoù liammet. Ya, Jean-Michel. Ron de la Varout, on eus gret diskouzet d'ar vugale ar vaketen diwar ben
Maqueten un diazat d'our, bassin versant, nous avons discuezet mat, d'abedra servich, à rissière, évite sila andour, évite neiloke andour revuant, betek arster, gand loustoni égal, quoi, nous voilà, fitu, quoi. Memestra évite arleziu, quoi. On veut au brand avec l'autre, memestra, à rissière ou à gret, gand sponjou, c'est farsus, mais bon, efidus, quoi. Voilà. Une an eus penaos kudennou a fin gant a labourerez douar askoretik e yavar ziskar penaos ar kircher hag ar c'hleuion eus lavaret er vo a jikour neus e da zila a loustoni a da gwarezi an douarou evit ma jomfen son, la gombe, kruichenet. Un an al eus a hudennou veive ingal eo penaos ar sevel chatal e Breizh, peogwir bon, zo ouspenn 4 million a var a bennou mor kentar e Breizh, et aze penaos ur gudenal, perakta eve ur gudenal eve diamet deus an dour, manon pezo be enklaskou al la kom gant landin fes, zo be anno agnon premaik. Gant Christine. Ja, gant Christine Faron. Petra zo kouz e liamet, gant da skouer el an dun vez zeus bet zeus un embregerez a vel vor gant Philippe Bizien hag neus bep bloa beteg c'hwer varnegun 1000 a ben mor hag penaos kor ar mor. On envoie velaret. On envoie à autres arstérios ou de agaza de betek ar mor hag vid elan d'un vez ma e broleon kichen ar mor gouitalmeze hag ez eus kudennou fetis vel gant ur sterioù a zo ya kazidu pe rous noz ie bleumur de ze. Gwelet eve, quoi. Ya, gwelet eve. Gwelet eve an dour lous, quoi. Yeah. Ie gant la belle plage kozet vo de ze, mais se voa drugare. Mais bleumur d'un dud d'ar surferien, o doa kudennou yechet gant a var ar c'horen oa memet oa an klan hag oa fall ar jeu gant o c'horen hag aliez vez difennet d'an dud mont a surfer, mont a nantro e brevis. Juste evit ouzpena a faire penaos ar chatal e Breizh, zo skeudennet mat gant a faire an nitratou, quoi. An nitratou e milin orant pemzek a trugen oa dindan 10 milligram per litrat, quoi. De aider ar bloavezhioù daouvil betek, enfin ar gaiden, penaos anterkant milligram per litrat, mais a vechou betek 30 mg per litrat kostez broleoun, et ma oa ar muant a fenon stiffer musinou gant mort, quoi. Et neuze digrescade bremañ betek trodro 30 mg per litrat, mais chomara uel a walar, quoi. Neuze evit kojal deus dour asterioù ar procès obet neus kepel a ene par stad. Evit goulenn ma vije effet du sort penaos an traouret an ar stad evit lakat a feur ar nitrat da zigresk an dour, quoi. Da la rede evit ma vije strisor a reolennou. Strisor a reolennou, marteze kemer penaos a chench an doare da vera an traou, enfin kinigouzo gant dour asterioù brest non ket ar binigour a walar evit la var an traou, quoi, mais kinigouzo. Azez zo a faire a nitrat gout a rer neuze penem gav a nitrat beteg an dourioù mor e tro da vejin glas la kom, man fazi an kere. Ur skantour zo dirazant, si tu veux, parce qu'on la kemense a sautant pas sur des chaînes.
Chilaum just a war gelawaden a wabe gred e bro douarnenez kerz an entremenet e l'er ma wabe penaos bras kenan ar samad a vejin glas da stumet a hi. Setu Maxime Touze neuze a bregdiom neuze eus kuden an dastum vejin glas. Pe golenmeus en dro vid kerlas a zor gumun just kichen douarnenez. Diba pekentan an be payet quasiment 10 000 € a treugen gant an tiker. Evit peya dastum ben ar fin ar bejin glas gant an embregerez previs. O c'houzout ve restaulet varler gant ar stad, me force penos ar stad eo ar strolegez publikiv et nalade eo ar gant foran ar gant publik ve implijit vid dastum an raze. A varler eo ne ket trawar dastum me ret e parka stoki kentor. Penos ar bejin glaze hag ez eus dioug en saven e bro douarnenez unan ba pouldregat hag unan ba ploneve porze hag a zo quasiment leung. Ar guden e petra vogret varler ma ve tizet ar maximum nalket digemer muor modal e vo krouet ar gaz zo toksek kenan just a war hag an aze ranker peya ive ve just vit transformi an raze e penaos e rotel aze zo koust ar rumun quoi. Dilene doud en tiker en tu enep a verez idus lavaret nebetso d'ar West France ne oa ket ur guden amañ e dornenez ar bejin glas puur e vezen dastumet just a war petra sonjitrouiñ deus andrase. Vidomni an ur mod da guzad ar guden, l'arret a rap pepler ez eus titourou foz ivar ben ar pez ar c'hoarvez ez o var ar c'hwelad sokial, l'arret a ra neus ket eus ur guden pegur eve dastumet a mat pelzo, ne ket dangerus andrezen. Ma ve dastumet bihan a zo gur ne ket ur guden a fet dirc'het, me ur risk la zo ato hag ne ve ket dastumet peptra, pegur e chom e kreiz ar be metradou a metradou kub a bejin glas a c'hell don endro, lavaret ne ket ur guden ken nebeud a fet e koust ar gant, ba ez o mont e kichen ar guden quoi. Hag vidomni ur guden pegur en affaire yered, en affaire ar gant. Drevraz amañ e douarnenez e santez eo steniet ar boblans gant sujet ar bejin glas. Ya, davad. Ne ket un affaire santalurioù politikel a rez o tudiou tu kleiz. Zo kaf se eugus, quoi. Golet an draze, golet ve serret an drezen. Eugede an dud a blant ive e c'hoarvez bebloa, quoi. Neuze o deus ar sentiment d'un tamm, ne ve gret nitra, pez ne ket gwir, me drem a ve ingal ar memeskuden a gwasar gwasan, e c'hell ar chonjal, ne ket a war, pez ve gret, quoi. Goul nonz a lun da yaou e tre 6 ar anter a geiz ar nonz. Maxime Touze neuze zo bet klevet deus micro metik Jacques Vargas evit reportaj ou keleier ar vro gant Radio Breizh e mizez tremenet en abad hag ni zo c'hoaz en abad en goul nonz gwestret da zalr an dour e Breizh ezledan ar guden vras. Jean-Michel Sron o poad a ouspen en drabenag divar ben ar peus klevet? Just evit lavarout ne ket chutan ebet ar storm evit an affaire ze, quoi. Pe da skouer dilun e war penad e bar West France, di war ben penaos oa saoutret ur ster a ed meur a kilomet, quoi. Lazet kalz pesket, a blam d'an envouez, quoi. Da oa kaset da sors penaos gant tuzo, quoi. Ze an draze zo du saris roaz, quoi. Siouaz. Kerz an an, kerz BMD, penaf. Ya. Ma non-tron poa da ouspen an drabenag eve. Ya, e var pez meus klevet gant Maxime Touze, o la kadargoz var bejin glas, pez no oa be lavaret gant merez douarnenez, gant kazetener Le Monde, Benjamin Kels, oa be gret ur reportaj pa d'an an, hag be a terset mer Pouldergat, zo e karg deus an dour e kumunioù douarnenez. Lavare bejin glas a labourdouar oa ket koz gant kuden ar bejin glas padal e daouvil un var nugen oa be embannet gant evel laz ar ranchou oa deg a pevarugen dregant deus ar kiriegez oa deus a labourdouar. Il y a l'eau de labourer un douar à la croix, c'est et penaos a glas la 4 kiriegez ar bezin glas war an penaos kuden treti an dour penaos implijet gant dut. Ya. A croix, c'est dos d'an enklas skiantel hag a zo begret war sujet ben fin a zo c'hoaz penaos
penaos un diviz hag a zo politikal davat, c'est trop dro d'ar goulenze. Ya, on divise vel peb tra marement ar fedou ar chifrou ne ket a war vid an dut ouspe mon ar an ouspen ze. An Mathis-ron basé war machon basé war da chaîne ar bezinglas gizmo peus kevet avec gant Maxime Touze penaos ur guden benfin a zistro bebla a bebla bon a cause de ze penaos de ze be douarnenez mais bon ur guden benfin a zo ive war o choubro leoun et besant breek bon quasi galerium e chra hag zo liamet a davad gant ar pez a lavarem tuchan a war an agro industriez just a war gant ar gudenze et be savet un penaos label plage gant dour a Stereo Breiz Jean-Michel nous on kem a raes lavardion pas peta André Arpa, ladrin, ive, quoi. Alors pas la drin zo lakat an dud da vezan emskiant deus penaos ar sao tradur a zo er vro. Neus e dreze lakat goaz war an dilinidi evit ma vo propor an penaos an trezenou quoi da la rede zezo ar pal arnat quoi. Neus e penaos a ouzet an traoù mu pevi marteze o dedenus da rouzout. Alors priziete an trezenou gant penaos an ARS. L'agence régionale de santé, neuze, mais en doré d'un noteni en traouz ou un tom koumoulek, quoi, dans l'arrêt des statistiques, mais pas traou récit, enfin, dièse da comprenne, quoi. Neuze, penons, dorastariou, neus la clasquette laborade ganté, pencatin ou à diestré, péguer dindan, ar préfet, quoi. Neuze, neke a onat, change, doré ou d'Aubert, daousma int tuskeantel, 107. Et neuze, tam dorastariou Brest neus kiniget an doreal da noteni an trao diazezet war mes statistikou, mais un tam skleror, dans pevar rumad, penons Andrezen Lous, pe prop, pe voilà, moyenzo d'avon, pe pas quoi. Et neuze penons prantad bruderes braz obet ie ken labouret gant Radio France. Et neuze, damzon, je neus gret brud a war quoi, en traou quoi. Et juste à voir et ne douarnenez évite goelar filmou et goet meus penons en trezenou à notet fall gant la belle plage no a ket stude warné quoi et neuze damzon j'aurais fait du savoir quoi. Voilà, si tu Nostil y avait une pligée de songe enfin avait tapé de krog en nan gant en dut ya. Ah damzon ya pekbera bruderes braz obet penons l'aérienne a zo, l'aérienne bras a zo, skler displeget mal en traou, neuze damezon, quel stud a ya da velout petra zo enan, quoi. Et penons e o notet ar entraînement trezen, quoi, neuze, ya, effet du C. A vel ma lare tangi, pa yer var l'aérienne me meustra e verzer e o plan da war, e o an da war, e o fall mor breiz e gwerion torioù breiz a vraz trezenou proprié quoi. Ya vel just mais bon lodenou du mat zo memestra ya di penons velaret di aliet enfin ya rabat mont ouais rabat mont quoi niket aliet ya bien sûr on mode la rotendra mais dit son jeu de Petra. A peta just avoir ze peta en effet de son josé juste avoir et wifi en dut benfin aze zo trezenou fall aze gant bezinglas pe me war petamant zo ken gant un klas kosplan aze peta e fait douar dut aze gouzout tout pez ar warvez aze da gan ver an dour aze da gan ver stade Montrus stade Montrus an trao aze da gan ver an dur aze peta benfin ve a drugaret d'or a drugaret ar splan a drugaret da gevre de gechou giz Dorastariou Brest ve guyet mais peta peseur effet a zo goude quoi. Gant splan vez gret baoe a penkenta, pez vez gret en klas kou enquête d'impact gant un effet var an da chen er gevre digez
vid regel ou dan dud ie vid kompren ar bet l'air ma vebom ennan ie hag vechou vez un effet vechou vesket mais en klaskou zo be roet de tirag ar justice ie vid poueza var un affaire hag ie goude nitra davel gant an dour, met goude ur penad embornet bar splan, deus bet krouet ur strolad, se oa un affaire... War an amaniak var oa affaire Sandper leg ur skol potred gant ar c'helen katolik, se oa nevezo, mais un effet zo, klask a reom. Rond-moaz da ouspennañ un dra, a bel plaj un dra efe du savoir, me gav evit lakat goaz, quoi. An touristelez zo ken a bouez vro, neuze an dut, an din indiz o neret gantse. Et bezeus ie un dra dedenus, un vel un tamm, ze zo sentinelle de la nature, martez e peus kleouet di war an draze, zo un dra al, evel just, evit pedi an dut da lavarout ez eus un dra ar guden en l'air benak, evit ma war l'air kevredigejou evel dourasterioù breiz pe Bretagne vivant pe me armé, a glask penons ober an klask, a war l'air marteze mont dirak al varn, evit ma vo chanchet an traoù pe goulenn digant ar savijou publik pe pen an tikerman d'ober an dra, quoi. Zo un dra al, un tamm un vel, memestra, goulenn digant d'ar publik, da gemer pers... Gant l'erien eve, pe war l'erien zo ie, avel just l'erien zo. Zo ken labouret gant kevredigejou al, ar war dro an endro e breiz, quoi. France Nature Environnement ie... Hag an dour en eus ouez. En eus un appli zo d'Apel Kergan, an dour zo e bars, evel just. Avechou eo ar guden dour, neuze donara diustu war zu dourasterioù breiz, avechou e un dra al, neuze donara kentor war breiz BO, pe morme, quoi. Un appli zo d'Apel Kergan war an ezouk. Kid da glas kaze an appli da gaout war o ezogou. Lake de vo a liam tre patskintinet par l'air. C'est voilà kad a liam den an ar podcast. Matre, pez a ginigandar a ze vid chomaza o goude on eskimo interessant kenan an eus bet a ze e ginigandar chilav un ton son RS roaz gant iben. Son an ibil gwer rondlandeda a lakargoz war an dourbeuz, giz ma zo bet an dimension paset e brodreger. A durmare megret er gant aouen e lavar gant ere se ze gant ompman an alc'hwe. Just a war Jean-Michel adet o ar c'hant la a ze gant ompman an alc'hwe gant tudzo a ze penoz ur maremañ a ze o deus penoz o savet o mouez hag o deus tavet krog an alc'hwe a ze da gant war a lezen du plomb. Oui, gure oa euliet meus a dost en affaire et pas pendant an, a gwelet meus o kreski en hiver a dud o deus laget war anno evit en ebi ou sa lezen du plomb ar sinvat eo memestra an dud a zeu da vezan emskiant a niveruzint si oa sa politikerien zo adrin, quoi. Neuze kolet un tamm d'Amazonj, mais dim da lakat ne da chach, quoi. Ya gure on eus finaze on eus komzet kentor eus kudenno dalc'ho an dour, mais bon, memestra zo alc'hweioù val malarez da pout se zo un dra peneus marteze e c'hellom tammik sonjal e trao pozitiv alors eus ar pezon divar an ol dra on eus lavaret la ret peus manon e oa tapet krog gant an dud e en klaskous plan nive evit nem harpa var a gober laka goaz just a war var ar politikarien marteze zo traoa live pe ferron pe a traoa sentinelle ma pe fe traoa c'hoaz da lavaret vidrei kalon a youl d'an dud. Spizo. Ya, an ade. Non, gant splant vez a rantaouet, gant an dud vez a rantaouet labour splant, bep bras e kresk an a rantaoui. Se ro spi, ma ez eus ront gant an dud, bez a kelaouet
gant en klaskou ir a don var arbet gwire sujet de kalet a bon, ne ken laouen a ze, mais ray a spid an dut da roude, méchance. Ja, Jean-Michel. Just leverout ar spi a zeu de san ober, quoi. Da rede a rabat gwire fall ar jeu, mais an ober a ral chanj pen ar vaz. Neuze an ober evit an dut e un an, et evit an ol ie, quoi. Neuze kemerom pers er storm, quoi. Matre, komzo brao a ze vid echu an abaden, mais ne ket echu pen da ben, pe gant pez a ginigim d'or, bremañ, a ze goude kemen a drao serius, a ze e roari un tamm gant amp. C'hwiz bihan vo digor ive da dud ar publik da respond, ma karet savid an dorn diom da c'houzet. Mais setu goulennou eliom gant un dour hag an dour ebreiz, setu goulen genta, tu doukez, c'huive evel jet ar c'hell o respond. Pet ster ouspen 100 kilomet a hirder a gaver ebreiz. Ja, arren o deus ket a respond. Ja, ma te serre, renteus da zon, da lavaret. Setu neus ezo maïwen o tont deus ar publik. Dek. Ah, kaji. Un tamm ne betor. Un tamm ne betor. Fi piche laret. Nitra. Le fait la varet evel ti, quoi. Ma La rede dek. eiz a zo, an da mene gine me meustra. Eiz ster ouspen 100 kilomet neuze ar steran, penaos, ar ster blavez, ar c'hwenon, ar gwilen, ar liger, vel just un out, ar serch, hag ar reng, setu. Setu a lodal a zo kaji 100 kilomet, kis an er setu marteze e konton e bars. Vije dek, quoi. Megret er l'ombrei ur poent da maïwen. Gourmet. Ja, devait déganti. Goulen e bremañ peini e brasan len breiz. Ja, Jean-Michel. Dans un tout le trap, mais la varenne guerre les dents, mais là, dans son jeu, tout le trap. Neke guerle dans kentor emañ er vro amman e su naonet zokin. Ma kepel. Ma ke gwalbel nan kichen an er bors. Ur pemze kilometra de bennak deus amman. C'est Peus amont vez laret e brezonik. Geran, non? Gwenran zo war an out, neke de len. Pa lu jouin, mais neke de len. Tud naonet, non? Brasa len breiz? Peseur len braz. A lenveur Grandlieu, le lac de Grandlieu, sais-tu? Ini brasa breiz a gure, mo peus bet tro, marteze davant barz ur harnier changita. Bon, arabat en ober, evel maouzit, mais pe an nebet a possup, mais evel er mod, en frenem gavout en orned penaos a len, eus an uel. Ya. Tre de goulen? Un tre de goulen, amzer zo c'hoaz, diom dei neuze, pet enez a gaver e breiz, pet enez do jonj, var e hoch o breiz. Kantadou. Kantadou, gure. Ya, gure. Nek e fos. Ar publik, l'ar fe an dra bennak, matrese. Setu, ouspen ur 6 interkant bennak, enez hag penaos enezik da la rede ilo, quoi. Setu, matrese neus den varne, me reier bihan var armor bihan sur war, tout ok. Meus ket kontene, me hervez an internet bedel, ur spen ur 6 interkant bennak. Tangi. Amzer zo c'hoaz ur goulen bennak? Amzerik zo c'hoaz. Bon, gombe an oe. Roi din an o pemster a ninkebe meneget bremaik gant Lisa. An o pemster. Pemster a vreiz, setu. Ze arabat lavaret an blavez gourenon gulen liger out ser arek. An il, An il, ya zo belaret an manon? An il, ya, setu, un an. Pemster. A laita, non? A laita, ya. E bro gem an elorn, e bro penaos landerni. Ar penfel, koste brest. Ar skorf. Ar skorf. Gant ar zet. A penaos manon? Non, pem zo be... Pem zo belaret aze? Ba nous oke konta me oa gant pe war. Ma matre. Matre, pe gare poen e chui an abaden, parce que notre vraiment, trugare manon, a ze vid
D'avait un chicoret en nom. Ne ba trugaret d'or. D'avait en deux tae beteg son ervlan à Manfenoz. Trugaret dans dut à gaz de selout ou en abaden waren. Trugaret dans dut de Chilawet en abaden ive radio. Trugaret Yezu à Sevenadur, à Daeli à Zevid de en Ozet en abaden. Trugaret da Melen à Roman Vidant Technique à Mayouen à gaz de Tekreis en abaden. D'arrêt en dorn à Zed de Chicour Vidant Technique. Ne sais-tu en abaden voda kavout Gizboa ze war l'Arienne Radio Brest Pic BZH P Radio Nannet Pic BZH. Sais-tu Gad kasson do son, je sais mon pament un zed hag un ver un disquezadek hag a zo diwarben plankenou BD l'urgence de l'eau a zo da welet e Yezu a zevenadur et son arvland betek fin miséré ne kenavodorol. Trugaret dit Tanguy, vite pe lusken an trao. Trugaret dit Lisa. Nitra. Hag ya, talvou duze an disquezadek evit gout hiror neuze var ma lusten an dour. Bon bah, sais-tu Kenavo Entrée. Kenavo. Kenarvechal. Kenavechal. Kenavo.